Ota Studios. Onyo no to aro mwana muntu na wako bato mwana koko. Monta wako mai. Achirengere ringana njo. Mai onyo ne ko nyati ko ngaka. Na bonko rengere usenyaro mwana. Ni menta nona kaka mo. Enta yo mwana yo mubweka. Na gutusinya kurenda gaki twensi kana tusinya kurenda. Arona mo ko kurenda. Arafu. Nata gete epani no bato ne pani. Esha batien bote lakini pensi beti. Ngoko igo guse. Sibia ego gukora nero natagete. Ndose ri mugako yatanga igwetari chabati. Nataka ngende moroseri kara skora igasi aura akora gogusibi. To ko ngereri. Sa nande chabe kipani kwira na chabati. Nasi mabono akyayo yo mubye kuminto teni tweka bago. Babere na mumuromi no tatamiyo kitse je chabati nande bekina. Nande nasigete sana. Sawa, obana tarande pani. Sawa baba. Aya, asante. Okay. Kitabu kale gosoma mwana one ngosoma kitabu twana de gosoma kitabu kwa bakoloni kwa watu mwangiruga saa Evelyn Paling kulikuwa amba Kenya governor so uli present King George akarakwa Elizabeth yokumoisonda Queen Elizabeth II akakora akasoa bugani alitoa Ronaldo wa colony. And then our president, the first president, became the prime minister. Alikuwa Jomo Kenyatta. So, we were taught how to read English by the Europeans. They used to teach us and we used to enjoy in a dance also. How could we eat before we pray? We praise the Lord. Pray. So do you pray? Tu sabe? Foi missa tu sabe? Missa ko sabe ina repota sentu wana ko tenda ko kanya witiki mara baba yaban. Na bana te kansa tu bushkonye chai ina rekonye seni na tu bushkonye. Asa ya maketo asabire ni tukona ta sore. Como tu Kwambuka. Sorry, okay. Bukendu wabukire. Ai bukendu boleska. Obo beboli. Ndakunyarije cyo mugidotere. No bacho bukendu wabukire. Liwatiro oyo bwatiro. Kino nchembegete swatara kini bukendu bondiete bado. N'umutinyi bwe kwerenda boli. Kino nchembegete swatara kini nyibete bukendu nakiya kabiti swatara. Yanje no mwalimu. Tino mwalimu mwabaji injinia ati daktari. Bukendu boli ukifato liga bwange.
Echa. Bien matara. Hivi sasa hivi lazima akolera mwana tukanyenda ndiye sukuma tu ya usoro. Ndio kingo ni kwenda. Au tumara late. Ndio tokura saa 11. Sasa kama ndio ndio tuko bali tuko. Tokura bento kurara mapema. Nje bwana ngo nyinyi ko genda. Nyumba tiki moyo kwa sababu na soko chense ichi mapema. Sasa asante social kwa soko. Tu tokora na mambi nandi. Grazie. Kwa hiyo wangi. Bona ngo chako cha mambi. Sasa gani ndi chairi na kongo ni kwenda sana. Ndio ndo janda kwa hiyo. Report ile mbwa tanga. Tagatiru rumano dio soro. Report hiyo. Mwana kenda mutumia ripoti ya mutumia asante ndio Mbe. Kai. Sawa. Beyond. Karibu customer. Karibu. Kuja tu. Nchwae. Kwa niko bora. Ni ngapi? Basi ni oyo 10 noro, oyo 15 noro. Kwa 15. Nakiro. Usibwache para. Lakini abaro oyo nomia. Oyo nomia. Ana yanko retere change bwana. Utakuwa hiyo wani continue video. Bwana. Tonga kumusi. Haya bwana, karibu. Tuatigene tukawa tu kuana yetu. Tihage. Akira mwali. Ndio. Maji. Nona ipeso. Nona tare. Na yari wachite. Nagenda mwanko yondi. Nabera ke kona menya kuira kesi na rai. Nabo. Nabo. Ndio koma. Koma. Manje tekare. Morro mutara ungai aba murabaje ko areka rito agire gale nyoma tiri aga Por cara canera ga den karansaga diga no mu kuibe studio yuya areka rito agire ko nyoma tu ke gol gitu ketie during the times of all the times eto aga chiro muchi toiko muchi karo munyiro ka korode kuruita abuna ada baguri bara kwandi chombe japa ke jireta ya taribo saiko u to ajombe bweli mwana ko chikori ko ane namba ichombe ko munyiro chombe nikobi kumenezana wakaga bakwani ekaro chombo mumuro choro munyiro ko tebu mumuro nagara ke muga ko nagara ke acha tare ko Bueno, tugore ebaso. Tugore nonyene metebere. Sinjo cyanga cyane kimwe kinatsi bimona. Okay. Metebere wazagira korota bono. Omotoyo omo. Number and number. Number? Number 5. Okay. Kama gyoka kyamana. Akitia tubeke 6 umutinyo rende ga kirende mande usino gwate ukonyora wakaniru na uso mutinyo eri. Liyo kiri kolari. Number 5 unki. Yana ute. Number 5. Tugore chikwerende. Umuchere. Okay, machere rice.
Rice to change. Suguku yaigire. Tari suguku gaki mete gote bituturite tikuri bukima kari tuko. Andiri toke na lona chite na aeri ko mugondo. Okay. Ekio maili kio gata namba sita. Abo no ndagete kuigwa. Ari kurengera rinaki. Inko ngokoroserie chabati mangitara yendi school. Ye uterere geko bambukere. Kwambukori echabati. Echabati okorie sugukurimo. Na ro gocha kontebiga. Tari nje naye nkorora riba gogutuka chibesa kugura mugati kira. Mwatebe tuturi kuri echaenzo. Lakini why do you always yani okonyora ngangirite igange pangite biye ngocha in a very good mood gwacha echabati yake. Echabati umere na nere suguku gosoba gani. Unawakora siwa za raisi. Yani bwana yana rishikasa machage tego chomaite. Bwana yana rinde tro chibyangere mambira ndingwenda takomnyoka ndore na imbire komenta. Tayang. Matokeri naita na raherete. Ende comment. Bana mentire ko te bindo yang komenta ndai na ende ningwenda mentara bona tazi de mai ko imokere daraja bwana. Naki. Isara na kiari. Kiari. Oni ganga edo nanga gai yuma kimi tamenyere ticha. Bobemboyo. Na aguanta nyukira ta gitukono. Kiono. Arranga iki. Muna ichire jimbando maraja ko. Ono na te wangetira. Abo ko understand nga mabere kan morose ri gacha. Mabere. Wa tenga rona na echa ne ra ko nanda bonko ko abo ko dikire. Ni bode ni yawa. No buata usoro kuburi no buata ndako unyere tenga no buata na gyokuburi. Irenga. To akonya kwa ngawo irenga bana cheikire maya cheikire ri bwaya mbona 200. Usoro cheikire ri bwaya mbona 200. Kwastega iga okoyo machero mutoriro. Ugachaga iga okoyirindo amabere box. Tukwanya kwa ngabe sa usoro. Nyori na hai. Kwa nyori data. Sawa ninche nko nyori ai.